окууга кечигип калып атабыз, кээде маршрутка батпай калып атабыз. Болгон остановкалардан тыгып отургузуп алышат. Эртең менен жумушка жете албайбыз, кечкисин үйгө жете албайбыз. Азыр өзүм байкаганда элдер аябай көпкө туруп күтүп калышат. Кээ бирки малдарда батпай калышат маршруткага же автобустарга. Жол кире 15 сом болуп атканда, немени көтөрсүн, маршруткалардын санын көбөйтсө болмок да. Кичине маршрутканын санын көбөйтүп койсо дейм да мен да ошо. Кээ бирки остановкаларда өтө көп кишилер болуп калат, а кээ биркилерде меньше людей. Вот если бы количество маршрутов изменили бы, а также их графики, чтобы расстояние между одной маршруткой и другой были почаще, ошондо было бы удобнее. Ошо маршрутканын ордуна автобус жүргүзүп, автобус 15 сомго койсо жакшы болмок да. Анткени кенен маршруткага түшсөң тыгыласың, батпайсың таптакыр эле. Я бы хотела, чтобы студентам было все-таки по 10 сом. Маршруткаларга кызылып, тыгылып, маршруткаларда азыр мондай погода болуп атканда тердеп эле кетип атабыз. Башка эчтеке айта албайм мен. Мамлекеттик транспорт мэриянын өзүнүн транспорттору жок. Далаң ошо частниктерге көз каранды болуп атат бир четинен. Алар лоббировать этишип, ставканы, тарифти көтөрмөйүнчө жакшы иштеп атышат ошол. Очень редко стали ходить эти маршрутки. 42-й очень плохо ходит, особенно вечерами. После половины 8-го его уже не найти. В 7 часов самое рано можно уехать. Автобустар көп керек, маршруткалар тыгылыш, жетишпей жатабыз. Час пикте особенно же кире албайсың, же чыга албайсың. Проблема, аябай чоң проблема.